Svako malo smo bombardovani nekim novim videozapisima, nekim snimcima o takozvanim vanzemaljcima. Kako oni dolaze, kako mi trebamo biti spremni za to. Američka vlada je čak napravila i jedan odsjek, jedno ministarstvo ili šta već, a znam ni kako to mogu da nazivaju, o čemu se radi. Uglavnom, taj odsjek je zadužen za susrete sa vanzemaljcima, ako je to moguće. Primjer, to je bilo u određenim udžbenicima, ja sad nisam našao taj udžbenik, ali nije toliko bitno. Uglavnom, govorilo se o tome kako predstavnik za odnose sa vanzemaljcima ima određene ovlasti ili šta treba, određena pravila koja treba da ispoštuje ako dođe u susret neki vanzemaljac ili ako se vanzemaljac pojavi na zemlji ili tako nešto. Vanzemaljci u tom obliku ne postoji. Da budemo jasni. Postoji život. Van ovog našeg, van ove zemlje, postoji život. Ali vanzemaljci koji će doći ovdje, koji će nas da otmu i šta ti ja znam da urade, to ne postoji. To je sve satanska obmana svijeta. Tako Satana obmanjuje ljude koji bi inače bili na strani Boga, da im pokaže kako navodno Bog ne postoji, kako je ovo sve slučajno. Jer ako je ovo sve slučajno nastalo, onda postoji neki drugi svjetovi koji su slučajno nastali. Možda su napredniji od nas, naprednije civilizacije nego što smo mi. Satana sa time, ili sa tim nekim čudima svojim, zavodi narod. To je jedna od njegovih obmana. Jedna od većih obmana koje je Satana uspio da plasira u svijet jeste da je on ružan. Kroz horor filmove, neke igrice i druge stvari je ubijedio svijet. Prvo da on ne postoji, a ovi koji vjeruju da Satana postoji su ubijeđeni da je on jako ružan, da je ogao, što nije tačno. Satana je heruvim. To su vrhovni anđeli. Odmah su ispod Boga po svojoj hijerarhiji, po svom statusu. Heruvimi su sjajni, oni šljašte, oni imaju veliku količinu svjetlosti sami u sebi. Satana je takav. Tako će Satana nekad se pojavi u svom nekom slabijem obliku, obmanuti ljude koji će povjerovati da je on zapravo Bog, što je njegov cilj. Jer šta time dobija? Dobija više svojih podanika. Ljudi misle, odnosno imaju u svojoj glavi već Satana je ružan, Satana je nikakav. Satana ima ružan karakter, a on fizički nije ružan. To će biti jedna od najvećih njegovih obmana koje je ikad uspio da uradi.